Hato ka Barcelona kan remno kumba rem ke Real Madrid ha klub albeketi ha quarter final jongko Copa del Rey taus nem ngai ko bele pipa ro ge besu tanatan page ge ke channel sebaban share like subscribe baca hadir kumjo hakicing lekai jongko Copa del Rey arajar arposan arajar arpon reo hadin balakut karau 16 Rey min kila will draw yakini ki prat likiting cek quarter final kan sapen lekai nadu kalai hadu santrik hau penai panuan taus nem arajar arpon reo pada bapai hakicing will draw albe ketika hape kun ye kaladu joko padal re kata kadeka Barcelona namarka albe ketika job ke Real Madrid da Laila Argol pat ke Barcelona ke job ke Racing Santander da Arla not goal pat ke Alaves kan ikun percaya ke Real Sociedad namarka Alaves ke job ke Royal Vallecano da Arla si gol pat ke Real Sociedad ke job ke Osasuna da ke penalti da Saula lai gol Bat ka Valencia kene kun percaya ka Athletic Club nomor ka Valencia kala job ka Burgos da Arla not goal bat ka Athletic Club kala job ka Lenosona da Saula lai gol bat ka Real Betis kene kun percaya ka Atletico Madrid nomor ka Real Betis kala job ka Elche da Arla si gol bat ka Atletico Madrid kala job ka Deportivo da si gol bat kini ki pratli ki kan hun Poi sa quarter final na marka ka job ke kacing kunjongki agar raw 16 entah upanai hi kaba kampau nam kalong baka albegeti kelapan limno eka Real Madrid tang haka raw 16 kabala kelalong tang maka ka kunhun kaba don hakerdan kaba kampo na marka nega klub kailek kai haka second division haka Spain batong sepek manoban poi sa semifinal jongko Copa del Rey parlok sa komen lada piso tenat pat piso tenat kumju Ini sekian doa pat ke video, kulai sibun.